الحمد لله المنعم علينا بالإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه واعلموا أنه قد كثر في عصرنا هذا أسباب الفتن وتنوعت وانفتحت أبوابها من كل ناحية. انفتحت الدنيا فتنافس فيها كثير من الناس فأهلكتهم، وجاءت الوسائل الإعلامية ما بين مسموعة ومشاهدة في وقت كثر فيه الفراغ فأكف الناس عليها فضاعت بها مصالح دينهم ودنياهم وأردتهم. إن وسائل الإعلام من الصحف والمجلات وغيرها لوسائل فعالة في المجتمع عقيدة وسلوكا وأخلاقا، إن استعملت في الخير وتبصير الناس في دينهم ومصالح دنياهم كانت من أفضل الوسائل وأنفعها، وإن استعملت في غير ذلك كانت من أضر الوسائل وأفسدها. وإن من المؤسف أن يكون في هذه الوسائل الإعلامية ما يدعو إلى الشر والفساد والكفر بالله والدعوة إلى انحطاط الأخلاق والتحلل من الفضيلة. إن يتي الله سبحانه وتعالى الله بجو سنيدو waɗɗo ko himo yettire handuɗo e yettede mo aditiɓe ɓen yetti ɗum woni malal wonande ɓen, mo enen kadi yetteten fiyo woni malal wonande en, mo sakkitoytoɓe arde ɓen kadi yettata fiyo wonanɓe malal. en yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji ɗo nemini en ɗin, en jarnimo en torkemo yo ɓeydan en kanko subhanahu wa ta'ala marɗo ko lannata. oɗo Allahjo subhanahu wa ta'ala moƴƴorɗen ko wiyete ko l'islam, en seedi ke ala reweteɗo nafa rewɗo lorra mo rewali on sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ala ka fediide ko kanko woni bajjo seniɗo. en seedi ke wonde manna oɗo ɗen jiyaɗo wiyeteɗo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko, yo jamɓe kisiye kanko subhanahu wa ta'ala yo ɓeydo e hoore oɗo e kala iwtirɓe ɓaawo makko jentini sunna makko on ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala roni leydi muɗum ndin. kono yo jiyaɓe Allah o hulen Allah, ko ɗum ɗo woni wasiye mo subhanahu wa ta'ala wasiye jiyaɓe ɓen enen e aditinoɓe en ɓen, ko ɗum ɗo woni ko wasiya ɗen. annabajo arɗo wo ko ɗum ɗo woni ko yewtata mofte muɗum ɗen. hulen Allah ko wiyete kulol Allah ko ɗo woni njooɓa. o wi hulen Allah rewen mo kanko subhanahu wa ta'ala, o hulugol mo ngol ko waɗugol kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri kon, woɗɗitagol haɗaɗi mo ɗin waɗa ko o yamiri kon ko ɗum woni kulol Allah. hiɗen andi ñande goo Seydina Omar landina Abu Musa al-Ashari o wi ene amirul mu'minin. Seydina Omar landi Abu Musa, wi Abu Musa yeetolan ko woni kulol Allah. on tumanna Abu Musa wi ene amirul mu'minin, ha hande a rewi kabulle woni. o wi hi wo ko honno gerdunoɗa, wo mi ñori mi suɓi ka mi tippa. on tumanna Abu Musa wi awa ko ɗum woni kulol Allah. no gerdunoɗa noon ɗon fewndo rewɗa ka bulle ɗe won ɗon, ñoriɗa suɓɗa ka tippa, ko ɗum woni kulol Allah. ko ya ndaaro kala ko welata subhanahu wa ta'ala waɗa ɗum, kala ko mettatama ko woɗɗitoɗa, ko ni ko ɗum ɗo wiyete kulol Allah. o wi hulen Allah rewen mo kanko tun. anden noon feeñi ka leydi meɗen ɗuuɗi e fewndo o zamanu meɗen ɗo den piiji wonayɗi sabu fitina waɗa e hoore leydi ndin. kala man mofta hal feƴƴunoɗi ɗin ko ɗi halkirakon ɗum hino fewɗen fewndode ɗum fewndo ka leydi meɗen. filutoyagal hino wowlede ka leydi meɗen, ɓeytugol peesirde ɗen hino wowlede ka leydi meɗen.
ɗuytugol etirreden hino wowlede ka leydi meɗen riba hino wowlede ka leydi meɗen piijugo hino wowlede ka leydi meɗen tawata hara ɗiɗo fof annabajo goto kala nelanoma e sifa ɗum ɗo yimɓe makko ɓe yeddi ɓe halkira saabu ngal ɗo ɗen hun gollal ɗiɗo fof enen hawtiti fewdo meɗen ɗum ɗo fof hino dogude fimum hino wowlede ka leydi meɗen wona ka etu woni ka timminten wona ka peese woni ka timminten wona e dendanalngal piiji ɗin riba on jaalike joni kadi ko fi luutuyagal wona wowlete ka radio ji wolte ka journaux ji ardinen ko wiyete kulol Allah kon subhanahu wa ta'ala halkunoɗo ɓe yaaditiɓe himo wooda ko halkiriɓe kon kadi hino wooda ha joni kadi himo wawi halkude reeno ɗen ardinen ko wiyete kon kulol Allah o wi ande udditike ka leydi meɗen ɗo ɗen e fewndo o zamanu meɗen ɗo dambuɗe kala bangeji ɗin aduna on weeti aduna on udditike yimɓe ɓen ɓe adodiri faade o ɗo ɗen aduna on woni sabbo halkugol ɓe ande la sallam maki o ɗo ɗen aduna adduniya hulwatun hadira ko wiyete aduna gon ko hunde labande o hunde heccuɗunde o wi subhanahu wa ta'ala lomtini on ka leydi ɗo o addi on ka aduna ɗo ɗen fiyo ndaaru ko honno woni ko gollirton o wi fattaqu duniya wattaqu nisaa reene e ko wiyete aduna reene e ɓeɗo ɗen probléme ɓeɗo ɗen sonnaɓe o wi ariɗo ɗen yottinale wono ɗe gandi nono publicité ji ɗi waɗirte ɗo ɗen ni ka radio ji e ka télévision ji ko ɗoni hakkude bayna masmu'atin wa mushahada hakkude naneteɗum e ko seeditete wowle ka radio ji nane winde ka journaux ji yaltine ɗum ɗo fof hino fewndi ka leydi meɗen ɗo ɗen tawa hara ɗum ɗo fof ko wona waɗede ko fino bone on sakitora hakkudeji julɓe ɓen oyni e nder waɓoto hettare yimɓe ɓen ufnike hoore ɗum ɗo ɓe yeebi e ɗum ɗo ɗen golleji maɓɓe moƴƴuɗum diina maɓɓe ɓe yeebi e ɗum ɗo ɗen aduna maɓɓe on ɗum ɗo wona e saabu halakuye maɓɓe on oyni hande no ɗiɗo ɗen yottinirɗi immorde e ɗereeli e journaux ji e ko hina ɗum ɗo wonande ɗiɗo ɗen yottinirɗe wonayde sabbu information on yaaja hakkudeji julɓe ɓen o wi ɗum ɗo andu ɗum ɗo ɗen ko aala nafowo so gollirama fiyo nafu ko aala kadi lorrowo so gollirama fiyo lorru bimana radio on si émission islamique waɗama ton ɗen woni saabu yo nafu wowlete ton ɗen ko goɗɗo go andano ɗum ɗo wona saabu nafoore wonande mo si tawi ka journaux ji yaltinama ton ɗen fii nafoore ko tawata hara ɗum ɗo ɗen ko hunde nde andano ka wonanode accede tawi nde ɗo l'islam no recommandi yo nde waɗe si tawi nden ɗon ɗen waɗama hara ɗo kadi woni aala nafuɗo mofte ɗen si tawi ko wowla kon ka radio ko wonay ɗum saabu ko wonata ko bonnata ɓiɓɓe julɓe ɓen ma ko yaltina kon ka journal ko wonay ɗum saabu ko lorrata ɓiɓɓe julɓe ɓen haray ɗo kadi woni aala wonowo saabu yo fasadu on taɓatu ka hoore leydi ɗo ɗen o wi e nder ɗum ɗo wona saabu bonnugol diina maɓɓe kan sanza jikkuji maɓɓe ɗin oyni si tawi noon hara ɗon gollirama contraire muɗum wona ko ɓuuri laɓede e jikku wona ko ɓuuri laɓede e ɓuure ibadallah wa inna min adabi asbabi lfitani wa tafakkuku lusari wa tashattuti lahali التعجل في أمر الطلاق وإن كثيرا من المسلمين يظلمون أهليهم لجهلهم بأحكام الطلاق ونفورهم من الألفة والمودة والرحمة وبعدهم عن مسالك الصلاح والإصلاح ناسين قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا ولا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الزواقين ولا الزواقات فحرصوا عباد الله على الجماعة
وهذروا الشقاق والنزاع فإن يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والتزموا عدم الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين لأن ذلك من أعظم أسباب الفتن ودواعي الفساد في البلاد والعباد. ويجيا بالله anden no jeeya e ko ɓuri mawnude immorde sababuji fitina ko wonata sabu lancugol ɓeygureji koko wiyete yo ko yaccagol faade e talaq mana yaccagol faade e cergal yaccingol faade e cergal onni ɗum ɗo no jeeya faade e fitinaji wonɗi wadde ɗin yaccinayi ɗum fitinaji ɗin wona sabu lancugol jogodiral ngal tin yaccagol faade o ɗo ɗen cergal tawa hara waɗali ɗum ɗo ɗen sona mankugol andugol laawol hanagol rewrede ngol ara ko ɗum woni sabu yawugol waɗugol koko wiyeteɗo ɗen cergal. O wi rente noon ɓe mana ko ɓe yejjutuɓe mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maki jomɓe wota on accutu sonnajo accitirtake si wona ko mari hunde marde qima yani wala tutallaqu nisau illa min riba bimana sonnajo accitirtake si wona sabu hunde hara ko waɗi kon no yoni ko accitire nelaɗo ma ko ɗum ɗo woni ko sonnajo accitirte. O wi kanko nelaɗo sa sallam wonde allah tabaraka wa taala o yiɗa ɓen meeɗayɓe ka worɓe o yiɗa ɓen meeɗayɓe ka sonnaɓe bimana gorko hara haajo makko ko woni ko jombugol sonnajo digila yo humpito o sonnajo ɗo accita sonnajo on maɗum sonnajo haaju mum ko woni koyo gorko jombumo tun so wondi e gorko on e nder balɗe o andi o gorko ɗo kadi ko honno wayiri kankadi o waɗa tun digila no ɓe sertira nelaɗo sa sallam maki allah subhanahu wa taala yiɗa ɓeɗo e hadis goo nelaɗo ko maki allah subahana taala o huuɗi gorko meeɗowo sonnajo accitamo maɗum debbo meeɗowo gorko o landoɗon nden hon cergal. O wi rene dey kono yojiyaɓe allah rerɗe kono yojiyaɓe allah wondugol e jama on rente e luutodiral reeno ɗon e ko wiyete kon pooɗodiral ande fa inna yadallahi ma al jamaa ande doole allah ɗen ko no wondi e jama o mana jama ko si tawi woni ɓe jogodiri ko on tumanna ɓe heɓata doole ande allah subhanahu wa taala no yamiri jeeyaɓe ɓen wona yoɓe pooɗodir sakko ɓe lanco mirin doole maɓɓe ɗen iwan ha hara gaño ara e wawa yuwde ɓe hakkude maɓɓe wawa ɓe lorrude ɓe mana ko ɗum ɗo woni ko heeɓi julɓe ɓen fewdo hande sa yii julɓe ɓen hino loyi wonaka leyɗele mana pays on fof wona hakkude maɓɓe nder toon kamɓe tigui ko oɗo ɗen hon jogodiral ko wonno hakkude sahabaɓe nelaɗo ɓen ko ɗum ɗo wonno ko accutuɗen si tawi en joguino ɗum harayno ha joni harayno doole ɗen ko julɓe ɓen joguitino kono ko tawde mo kala waɗi ko ɗum an be ɗum an ko on ɗo woni sababu lo'ugol julɓe ɓen goto kala si nangama ko kanko to woni ko nanga ɓe nangaka ɓen ɓen ɗon wiya allah jarama ɓe wowla konguɗi bondi goo si tawino ɗum ɗo ɗen hara noon ko muusi oɗa ko muusima ko muusi ndi leydi julɓe ɗa muusi ndi leydi julɓe ɗa julɓe ɓe woni hunde wotere harayno joni fi jullo hino hittuno hino teddi kono ko tawde ɗum ɗo ɗen hum waɗali ko ɗo ɗen lo'ere nden ari ko ɗo ɗen moneji ɗin fof woni ko ari. O wi allah nelaɗo sa sallam maki wonde manna ande dey bonoji ɗin ko ɗi ñamata e dammiɗin ko dammol wonkol serakol si tawi dammiɗin hino feƴƴude ɗo ɗen sakkiti kunkungo kun ɗon ɗen ko bonoru ndu wubbanta o inni waɗɗintinne wasede yaltugol e ɗoftare mana wasede yaltugol e nanugol e ɗoftagol yamirore o hooreɓe ɓen mi wana ardiɓe julɓe ɓen waɗi ko waɗi noon ɗum ɗo ko jeeyaɗum e hunde ɓurde mawnude
waɗay ɗum fitina ko ɗoɗɗay ɗum faade bone ka leydi wona bone jiyaɓe ɓen kadi ɗoftagol yeesojo hay si tawi hawri ko o fewjata kon wona ko moƴƴi madama wona ko tawata hara puuse yimɓe ɓen ko yeddinta ɓe Allah kono konnguɗi makko ɗi wona konnguɗi labaɗi golle makko ɗe wona golle labaɗe madama wona konngol puusaygol jiyaɗo on waɗu hunde yeddinaydema Allah hino waɗɗi ɗoftagol hino waɗɗi nanugol ɗofto nelaɗo sa sallam maaki kala on yalduɗo e ley konngol wonɓe e dow makko ɓe mana hooreɓe ɓen so maayi o maayi mayde majjiyanko kala yaltuɗo e ley konngol yeesoɓe ɓen madama wona yeddugol subhanahu wa taala ɓe wonno yamirde a haray o maayi mayde majjiyanko so ndaari wona hijjajo bon yusuf oɗo ɗen hon hari o wonno ko bandijo wonno ko waɗi noon o warno sahabaɓe nelaɗo buy karama koɓe hittunoɓe fewdo on sumanna o warno ɓen ɗon kadi ko ɗuuɗi e maɓɓe kono oɗo no woodi noon sahabaɓe heddinoɓe fewdo on sumanna so darino ke juulugol ɓe juulayno ɓaawo makko so yamirino piijigo ɓe ɗoftotono madama wona ko yeddinta ɓe Allah subhanahu wa taala haray renoɗen jiyaɓe Allah o wi wa min huquqi lwulati ala riayati lsamui waltaa lahum bilmaruf fabahima تؤمن السبل ويستتب الأمن وتصان الحقوق وتقام الحدود وتحسن الثغور وطاعتهم في المعروف من طاعة الله ورسوله والخروج على ولاة الأمور ومنازعتهم وإظهار أخطائهم أمام الناس والوقوع في أعراضهم مخالف لمنهج السلف الصالح وسبب من أعظم أسباب الفتن فاحذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإني هري واوين أندودين ɓeɗoɗen hum ardiɓe wonɓe yeeso ɓeɗen ko ɓeɗoɗen hum waɗɗi tabintingol ko wiyete hoolare kon ka leydi ko ɓeɗoɗen hum woni ko waɗɗi e reynugol haqqeji yimɓe ɓen ko ɓeɗoɗen hum waɗɗi waɗugol sariyaji ɗin ko ɓeɗoɗen hum waɗɗi e hiwugol kadi ka frontiére ji ota leydi go aru mata woɓɓe go aru juha julɓe ɓen lorra ɓe o wi ande ko wiyete kon ɗoftagol ɓeɗo ko ɗoftagol ɓe ko moƴƴi kon ko wondi e yamiro ko wondi e ɗoftagol subhanahu wa taala e nelaɗo makko on si tawi ari ɗoftagol ɓe ngol ɗum ɗo ɗen hino riiwi ɗoftagol Allah ɗofto nelaɗo on haray koyo on woɗɗito wota on waɗu si ɓe yamiri hunde tawi waɗugol nden ɗon ɗen hino yaadi ɗoftagol Allah ɗofto nelaɗo on waɗe nden ɗon ko woori ɗum ɗon kon woɗɗite o wi yaltugol e ɗoftagol ɓe ɗo ɗen hooreɓe ma ɗum pooɗodirgol e maɓɓe ma ɗum feññina falji ɗi ɓe falji ɗin ko ooti falji kon feññina ɗum ɗon ɗen yeeso fof o wi e yanugol e teddule maɓɓe ɗen ɗum ɗo hino lundi laawol feƴƴunoɓe moƴƴuɓe ɓen hari ɓen wona noon waɗirayno e ndaare hay nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi wonino goɗɗo waɗino hunde o tawi nde ɗo ɗen hunde yaada e sharia l'islamu on e nde lundi laawol l'islamu ngol nelaaɗo tuggatano honndu e waɗɗo nde ɗo ɗen hunde o wi'ayno woni ko hen ɗum heɓi yimɓe hiɓe waɗa hunde kaari ɗum ɗo e ɗum ɗo nelaaɗo jamais hiɓe tugga honndu ɓeyna kaari waɗi hunde kaari ko noon ɓe yarayno mi mana ko ɗo woni laawol ngol hanɗen ñentinde ngol tuggugol honndu ndu wiya kaari waɗi hunde kaari kadi goɗɗum ɗum en wowlay haray ngalana ɗum ɗum ɗen hum dalil ko reynogol e sifaɗin ɗon ɗen hum piiji oyni ɗum ɗo ko jeeya ɗum e sababuji ɓurɗi mawnude waɗay ɗi fitina reene e ɗum reene e fitina ko feeñi e fitina ko wirni kon e fitina aqulu qawli hada wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله
الحمد لله المنعم علينا بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا أنه يجب علينا معرفة قدر العلماء والقيام بحقهم والدعاء لهم وعدم الوقوع في أعراضهم، وإننا لنأسف أشد الأسف من أناس جهلوا مكانة العلماء فوقعوا في أعراضهم تجريحا وتنقيصا، رموهم سفها بالمداهنة والتذلف لا لشيء إلا أنهم سلكوا طريق الحكمة في معالجة الأمور. ويأتي الله سبحانه وتعالى عندما كان الله صلى الله عليه وسلم جاء بالله ande wonde manna hino waddi en enen julbe ben andugol valeur gando hino waddi jullo andugol valeur gando e daranogol haqqeji ɓeɗo den kadi no ɓe hettira haqqeji maɓɓe ɗin e du'anagol ɓen e accugol yanugol e teddule maɓɓe ɗen yowugol ɓe. Ko waɗi noon enen hiɗen suno moƴƴa immorde e ɓeeɗoɗen wonɓe bugade ɓeeɗoɗen karamokoɓe jofo yaagal bugoɓe konnguɗi ɗi tawata hara ɗiɗoɗen konnguɗi wona konnguɗi hawrodirɗi e ko hana wowlede. O wi ɗum ɗo ko hunde suninde wonande ɓeeɗoɗen yimɓe majjaɓe valeur oɗoɗen gando ɓe yana e teddule maɓɓe ɗen haray ɗum ɗo ko hunde hanande woɗɗitede e muɗum. Balka l'islam ko ari ko teddingol goto kala, hiwgol dambe goto kala. Kal islam hana woni ko gando wona hena gando, ka yuwa teddungal makko ngal, yuwa dambe makko ɗen, wowlamo woni koko wondi e muɗum ɓawo makko naafi gan tawta haram ko hunde ndo wonda e muɗum. Ɗum ɗo hino harmi julɗo no hani renade ɗum ɗo. ko waɗi annilaɗo sa sallam maki la tukthiru lkalama be gayri dicri llahi taala, ɓe maki woton ɗuɗɗin dey haala o haala wota ɗuɗɗin haala si wona ko wondi e jantagol inde subhanahu wa taala. Fa inna kathratu lkalam qaswatun lilqalbi fa inna abada annasi yawma alqiyamati min allah alqalbu lqasi. Nela sa sallam maki ande ko wiyete ɗuɗugol haala ɗum wonay sabu ɓernde neɗɗo o yoora. Yimɓe ɓurɓe woɗɗitoyade ɓen allah ñande darngal ko yimɓe ɓe ɓerɗe mum yoori ɓen. Haray reeno ɗen ɗenɗe meɗen ɗen hiwenɗe e reynen ɗenɗe meɗen ɗen. Andi sahabajo gorno ka nelaɗo sa sallam o inni koyyo nelaɗo yeetolin o hunde nde mi tabitata e muɗum. Nelaɗo ma kadi mo wi'u hasbiyallah, yani qul hasbiyallah thumma istaqim. O wi wi'u allah subhanahu wa taala yonilan ñiiɓa e ɗum, wota waɗo haqqille ma e ko woni e junngo goɗɗo, wota waɗo haqqille maɗa ɓuri ko allah subhanahu wa taala hoddiran ma kon. O wi'u ɗum ɗon allah yonilan ñiiɓa e ɗo ɗum. On tumaɗo landiti nelaɗo inni ya rasulallah ماذا تخاف علي؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لسانه فقال هذا. Nelaɗo nangi ɗen bamana o landi to nelaɗo ko hinno hulam ɗaɗa, nelaɗo nangi ɗengal maɓɓe ngal ɓe maki ko ngal woni komi hulamma ngal ɗo ɗengal maɗa. Hare renen ɗende meɗen ɗen e wowlugol ko en anda. Na ko heɗiɗa ka radio nanɗa ɗo ɗen ɗum ɗo wonanima information wonɗo sir wannon on ɗon kadi ko yaltuɗo ɗaɓɓere ɗo landoriɗa ɗen hon ƴetti ar jooɗi ɗon ɗen hon wowli an sa nani ɗum a fillike ɗum. Si tawi ko hunde bonde noon ɗen on fof ko yon tawoyte ɗum ɗon ɗen hon ñande dargal an kadi a lannitorto yeru konko yanñuɗa ɗum ɗon ɗen hon renin ɗenɗe meɗen ɗe jiyaɓe allah. O inni ɗum ɗo no wondi e bakkatuji feeñuɗi illa annahum salaku tariqa alhikma wa bala'un zahirun fi mu'alajati al-umuri
فالتحدث بأعراض العلماء في مجالس سم قاتل وبلاء ظاهر وداع أدال وإثم وادي فيه إيذاء للمؤمنين وغيبة المسلك لا يخدم مصلحة ولا يحقق منفعة ولا يزول فيه منكر فمن علم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عن قوله وفعله وقف عند حده والتزم شرع ربه. وأما من غلب عليه الجهل والهوى وأعجب برأيه قد يوقع نفسه وغيره في أمور لا يعلم عواقبها إلا الله فيحصل الندم حيث لا ينفع الندم. وي ande yanugol ɗiɗi ɗo wonde man na kala on anduɗo Allah subhanahu wa ta'ala hino jelliti e dow makko. Allah subhanahu wa ta'ala kadi landito oɗo ɗen hunjiyaɗo golle makko ɗen e konguɗi makko ɗin oɗo o daroto nokku ka o hattana ɗon yo daro nokku a wanna keerol kala subhanahu wa ta'ala inni yo hattu ɗon o hattay ɗon oɗo o waɗɗintinnoto kadi to sharia joomi makko on amma on noon mo fooli e dow muɗum majjere fooli e dow makko mbeleɗe ɗen o wili mo feere makko nden gomɗi oɗo hino yana e wonkin makko kin e tana makko e piiji ɗi tawata hara ɗo anda battane majji ko honno wonirta hara anda ɗin ɗon so wona Allah subhanahu wa ta'ala on tuman o heɓoya ko wiyete ko ninse noko kata dara ninse ɗen nafata. Ibadallahi fattaqul fitna yakunu bi taqwa Allah ta'ala. oyni jiyaɓe Allah rente ko wiyeteɗo ɗen hum fitina ɗum ɗo wonan saabu ko wiyete kon heɓugol ko wiyete kulol Allah. waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hino dalika qur'anu makko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. oyni rente ko wiyete kon fitina ko waɗi noon ko wiyete fitina wona yimɓe toñuɓe ɓen tun ɗum ɗo hawrata e muɗum hawray hay e yimɓe ɓe toñaɓen ande wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko sattudo lette. ko waɗi si tawi toñe ɗen ari yimɓe toñi joddi toñe ɗen ari wona yimɓe toñuɓe ɓen tun ɗum ɗon hawrata e muɗum. eɗen andi arino e qissa sonnajo joltoto yaltowo nun toro fi ko ñama waɗunoɗo caale hum muɗum ɓawo huɓere lanɗo ɓawo woni o ari o tawi kunɗoɗen hum lancama o fewti Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah min ka ɗum ɗo lancete harmi ala ɗo an Allah kon to wonɗa fewdo ka ɗum ɗo lancete ɗen andi ɗum ɗon ko sattuno e Allah kon Allah subhanahu wa ta'ala halkono ndin leydi ndi fof mayri. hari e hadis selluɗo mo nelaɗo sallllahu alih w sallam fillani en hadisul qudusi ko Allah subhanahu wa ta'ala fonni tikkere makko nden hakkude neɗɗo toñuɗo e neɗɗo tawaɗo ɗon ɗen hum ha tooña. an toñuɗo on e wonɗo ɗon on ha toñe ɗe waɗi nelaɗo sallam maki Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeeɗo ɗiɗo tikkere makko nden satti e maɓɓe e mana ishtadda ghadabi ala man zalama man lam yajid lahu nasiran ghayri washtadda ghadabi ala man wajada mazluman faqadara an yansurahu wa lan yansuruhu. tikkere ande nde satti e hoore toñuɗo goɗɗo tawi omo toñiɗo pelleti oɗo alamu goto wallowomo so wona alam min Allah subhanahu wa ta'ala o wi satti noon kadi e dow wonnoɗo ɗon ha oɗo toña tawi himo wawi hadde ɗeɗo ɗen hum toñeɗe yana e oɗo on kay tikkere ande nde satti e hoore makko. en tori Allah subhanahu wa ta'ala wo tawni en koto tawnu en ka goɗɗo toñete yo dandu en enen e pittali meɗen toñugol. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.